Rusagara n'umugore wiwe bari divorce, ntabwo ari separated. Umugore wiwe kuko ni nawe wamwanze. Rusagara ntigeze yanga umugore. Rusagara yavuye muri iyi sosiyete asa nkaho ari guhunga, because ibiketse uriya mugore yamushyizeho byari byinshi cyane bibi kandi urukumva. So bibi, ndi mu kazi nkora kwa muganga mu barwayi, nariko naringize umuzinya, ndavuga ati kuki abantu babeshya. Njyewe sindi kuvugira umugore kuko nanjye njyewe sindi kuvugira umugabo, sindi no kuvugira umugore, bati umuntu ureba impande zombi ukareba uwakoze amakosa. Rusagara ntiyasambanye, ubundi ikosa rifatirwa binatuma umugore n'umugabo batandukana n'icyaha cy'ubusambanyi ndetse n'urupfu, cyangwa se kuba mu kwizera kimwe. So Rusagara yafatiwe mu busambanyi, umugore niwe wamwanze, kandi anahanurirwa n'undi mupasiteri anasengeraho wanabimufashijemo, amubwira ngo uriya mugabo si uwawe, nawe yaramuhanuriye uriya mugabo si uwawe. So umugabo arohoha nyine arahunga aragenda. Ubuzima hano bwa muri Amerika, umugore yakwanze, umugore niwe uri ku ntebe, ahita nyine arigendera. So icyo nshaka kuvuga, ndashaka gukuraho ikintu kivuga ngo uriya ngo Mutesi yari yaratwaye umugabo w'abandi. No, bari right. Mbese uriya mugabo yari ihanganye, ategereza imyaka myinshi cyane areba ko umugore yanagaruka. Umugore we yaranze umutima wo kuba arwaye umutima. Umugore yamwangishije n'abana. She doesn't want the kids to see the father. So umutima kuba wamwishe iplasiyo yo kuba abana batamubona nyina yarabamwangishije, right? So rero abantu bari kuvuga ibintu bitakwiriye, please babareke kuvuga. Njyewe sinakunda kurikirana, sinabona kuvuga ngo atekanye muhamagara n'umugabo mubwire ukuri. Njyewe icyo ndikubwiye ni ukuri, turaturanye n'umugore hano neza, everyday tuba turi kumwe. Waguhamagara nko mu kiganiro ukaba ariko ukabivuga akagira amakuru akubazaho. Inde wowe umuntu akuhamagara nko mu kiganiro, ntabwo ari byo byaba byiza? Cyangwa umuntu akaba yakoresha nk'amajwi yawe, hari ikibazo? nta kibazo. Njye kukubwira ndi abantu bareke kubeshya. Uriya mugabo ntarafite divorce, bari bafite divorce. So uriya mugabo yaragiye guhura na Mutesi. Sorry gato, umugore wa Rusagara arabizi? Urabizi neza ko bari bafitanye divorce n'umugore yarabizi ko divorce ihari? Bari bafite divorce, yes. Bari bafitanye divorce. Yes, bamaze imyaka 8 batandukanye. So Mutesi batakomeza kumutera amabuye, mane ibyo bakoze byari biri right. Yes. Mwebwe se rero abana afite nta n'umwana muto w'igitambambuga ashize. Abana be bose bari barakuze, babiri barafunzwe, baranakatiwe. Babiri barafunze, baranakatiwe. Yes. So rero tuzaza tuvugana, ndagukurikirana. Sometimes hari ibyo ndaba ndashaka kuvuga, ariko because kuri Mutesi aronire ntabwo ari byiza. Yes, yabuze umukunzi we kandi yendaga kurushinga. Uriya mugabo umugore yaramutaye, undi ufite umutima arashaka kwizanira n'uwo mugabo. Ikindi icyo wowe wumva udakunze hari abandi bagikunda, right?